namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm loko big fan ya Ben Mayengani the president yi ri karhi yi hlasela Mr Post swivava swinene swo loko a se yi sukini manjeni ku nga va mani handle ka Tuvituvi spokesperson xa Mayengani ya so fika tsala this long post here ka siku ra namuntlha of course ra the 2 ta June ya so fika tsala henhla ku US dollar compared to Zim dollar. So Ben Mayengani US dollar mosho ku US dollar ina value le henhla ngopfu compared to Zim dollar kahle ku ya hlayiwa as a currency nje. Mali Zimbabwe noko ya hlayiwa as currency yi wengo Zimbabwe na wena ma yeah emdana tsala ku Mayengani una 40 rooms n'waswigalani una 2 rooms as you can see leswi nga fika tsala swo kwalano a ku Mayengani una normal stomach then n'waswigalani una dikhwiri a ku Mayengani biblically gifted yeah okay then n'waswigalani I mutsoniwa ka pipi of course la ilo lexirho la ilo lexirho very very clear a ku Mayengani una talent n'waswigalani una ku navela Mayengani u tate stadium n'waswigalani u tsandzeke ku tata palms mhaka leya ti 26 leni nge yi rivali 26 ne 26 hi ta hlangana palms mita ne Mendoku ne mita le palms ne hi hlangana palms ne ani mastaka ibhanda leya ti 26 ne hi pasipawulini ne atimala ka hleketa mina wa juluka ni celebrate ta vuyo Mayengani a nga na swigalani hansi ka tihlo n'waswigalani u na madigalani ehansi ka tihlo okay Mayengani u na degree n'waswigalani u hava na grade 7 oh really kambe swanda Mr Boy ara ha grade 7 that would be strange. Mayengani u ya cina ayoba hi ti 16 n'waswigalani ti ta ba local u ya cina mhluri hi ti 16 go game guys game beef ivula that unveiling nga mi yi voneni I chinge swona Mayengani u cinela ma 60k kwasi Ben Mayengani charge 60,000 hi mara loko vhiki hina ngisa tibona swa tikomba ku hi loko ndleka mali hi music yona a mina ku lola ntiyiso swa tikomba ku mani I kha na ku swi tiva a no chava ku tivutisa ti-big fans mina ku yi nga yi kha yi charge mani mani president Mayengani to be honest n'waswigalani u cinela byala na madlek a ku Mayengani u tirhisa iPhone 14 Pro Max I think leswi la ku tsala swa n'waswigalani iPhone 7 Plus a ku mi nga tlegi nkuzi na tintswele so leswi nga fika tsala swona Tuvituvi spokesperson xa Mayengani a very very big fan ya Ben the president so unfortunately Mr Post to swiyini hikuva nga hana steering so ligezani nukeri I jikini iyo wi a nga ha ri ku duleleni hosi ngove loko swi ya ka beef so swi ta vava swinene because beef yi ta tisayiti rin'we and mina as Master 10 fikini va ni kha ni report YouTube is a business hi ta hi kha hi report hina loko ri ku ha beef side lerin'wana mhaka ku na xi nga ta xi endla loko ri amukeza subscribe bani ta kombela mi tlika subscribe Bella,